Pogleda vodi u jedan brejk u dobru poziciju prednost, a porazu mnogo dilema. Duel protiv Panathinaikosa u Atini, sigurno pred punom dvoranom i velikom podrškom domaćih navijača koji će se dodatno mobilisati ne samo zbog značaja u rezultatskom smislu za Panathinaikos, već i zbog odnosa između Zvezde i Olimpijakosa. Mi sa problema koje postoje, povredom Mitrovića na njegovu i našu sreću najteže prirode, rovitog Graška Katića koji je tu povredu pred početak Eurolige i pauzu koju je imao nedovoljno zaličio i ponavljao u nekoliko navrata i sada opet imao pauzu. On će biti u timu, igrač kome je jako potrebno da bude u maksimalnom trenažnom procesu kako bi pružao partije koje se od njega i očekuje, jako motivisan, ali jednostavno ta povreda i te povrede ga onemogućavaju da bude na tom nivou. Sigurno da ta problematika na centarskih pozicija je nešto što će pokušati Panathinaikos da koristi i onako se od samog starta dosta vodilo polemike kod te pozicije 4. Mitrović je nešto što je bila ideja i želja u odnosu na prošlu sezonu, dobio drugačiji status i ulogu i to koristio. Međutim, svjesni smo i kvaliteta i iskustva i domaćeg terena Panathinaikosa, ali imamo ogromnu želju da damo sve od sebe da napravimo iznenađenje u Atini i tako produžimo šanse za plasman u top 16. Znamo da to neće biti ni malo lako, ali svi koji budu izašli na parket moraju dati sve od sebe da se to i desi. Smatram da će atmosfera i očekujemo biti takva, ali vjerujem da će naša reakcija biti dovoljno dobra da budemo u igri za pobjedom i ono što je potrebno reći da bi za takvu jednu situaciju morali biti na nivou igre iz prvog povremena u tom duelu koji je bio između nas i Panathinaikosa i da pokušamo da produžimo te intervale kvalitetne igre i da razmišljamo samo o tome kako ćemo na terenu davati svoj maksimum, a zanemariti koliko to bude bilo moguće sve ono što će biti okolo, iako će oni sigurno napraviti ambijent da izvuku iz svog tima maksimum za ovaj plasman koji je praktično od strane Panathinaikosa i očekivao. Prvo smo morali, što je sasvim bilo prirodno, sačekati tu analizu i pregled koji je bio i dobiti informacije o dužini pauze koja je na sreću svih nas ne prevelika, ali u svakom slučaju razmatrat ćemo situaciju, ne ishitreno donositi odluke, ali ukoliko se ukaže situacija da bi možda eventualno mogli da odreagujemo, mi će to uraditi. Ponavljam, sa jednim pristupom da po određenim parametrima to bude rješenje koje će i od koga ćemo imati koristi. Kako u košarkaštvu, tako i u svim ostalim elementima. Koliko su te informacije tačne i da li će neko od njih biti u timu ili ne, koliko ja znam, Lazmi će biti sigurno. Za ostale ćemo da vidimo kad stignemo tamo, ukoliko budemo mogli da i dobiju informacije ili eventualno saznamo, ali u svakom slučaju mislim da oni imaju ogromnu rotaciju i da na svim pozicijama imaju dovoljno broj igrača, imaju 5 centara plus 2 koja mogu da premoste poziciju četvorke. To je jedan ogroman kvalitet slične situacije na bekovskim pozicijama, a pritom imaju i mogućnost da kroz domaće takmičenje mnogo lakše nose težinu igranja na dva fronta i u Euroligi i sigurno da na to ne smijemo da se oslonimo, već jednostavno da se maksimalno spremimo na sve ono što nas čeka u Atini, da damo sve od sebe da napravimo iznenađenje.
U 19.45 na Sport klubu 5 direktan prenos susreta FS i Bamberg. Evo, ostalo nam još svega nekoliko minuta, 10 do starta ove utakmice.